Erizoba wasinjira akaruru k'eminyeto akabisho kwetora ihanga mase kanyesije yarabura abantu abakuru okurekeraho kwetasiyo mu bururu bw'eminyeto kikabaretera baruna bebemezi b'ebishobobo ahabwa sente nituma ekizibu kishangire munongo mu karuraka abantu batari ba youth nibagezaho munonga kureba ngo ba influencinga ba youth batera ba candidate babo nyunanisha bihanga ryona bampurikize ba stakeholders n'abandi abantu bona eminyeto bagumene bagireka eyekore decision yayo nkayo oguyendera yasima koti ya hoima ahabo kugendera amazima n'uburinganiza bari kugendera abajurizi obwahirweyo bakakumencha mu yeminyeto kashanga ngo ballot papers ezitwabere tuteyire mu box ziri nyingi kukire ezitwabere tuteyiremu twashanga ezimwe ziri kumisinga mu zitarumu twashanga serial numbers ezabe ziriya box zitari ezibatereteyire mu koti ekyareteyire omuramuzi yasharamu ari kugira ngo takuza kwikiriza garakamu kubara obururu abo kuba box bakabaji kwatsireho konka ekyo tiche cy'amani munonga ngo ninyendabiremu kanyesije yahamya kutekaho inkora erkwija kuyamba imyeto yo no kwetorera ihanga kubabasa kuganyura mu program za government nishubize minyeto nguniza gukora neimwe kurebeka ngo twakora neminyeto twagito mu government programs twagiyambaho accessing ezo programs kandi ekindi twabayambaho okureba ngo bine bizubu ebari kutunga no byakwa not about only government programs bine bizubu binje bakutunga turebe ngo twabayamba nishaba abebembezi b'eminyeto abihanga ryona twina ba regional MPs twine National Youth Council twine youth councillors twine youth league nanimba shaba ngutwatanisize hamwe tukore eminyeto yiti yihanga akaruru k'eminyeto kakaterwa biro mu kago kwa kabiri 2026 ubwo abeshitongore cya Electoral Commission barangirura mase kanyesije owasinje no bururu 2016 kandi akakobatirwa Diana Kampe akihayo bururi gana 98 n'abandi biti nabwanye makampe 2013 kwa kabiri yirukanjira omukoti arukwetombyitiro buhagizi bwa Honorable Mase Kanyesije akwenda karuru bakagarike mu kabarwe biti nabwanye makoti yayongera yahamya Honorable Mase Kanyesije nk'umusinguzi gashaka jime muhumuza